Anggih, picunuk malih sareng titiang Iwayan Wikana. Alit-alit sareng sami Rahajang Semang. Rahajang Muali Pak. Rahajang Semang. Inggih, sapunapi gadre puniki alit-alit sareng sami. Becik. Inggih alit-alit sareng sami makin ngiring buka lumun parikrama pelajaran puniki untuk cara pengajar iman nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak niki Konenten Ali Mangda Presiden alit-alite puniki ngelaksanaan absensi ring model nggih tiga sampun genahang indik absensinya nggih. Alit-alit sareng sami sampun minabang alit-alit puniki sayaga jaga nyarengin pepajahan. Sampun Pak. Ngiring sareng-sareng awitin pepelajaran puniki antuk doa. Sedurung iraga kawitin pepelajaran sani mangkin ngiring rumun kawitin untuk doa durusan inggih puput alit-alite mangda state eling ring protokol kesehatan. Nah mungkin sedurung ring pepelajaran nah Pak Jaging wenang pitaken majang ring alit-alit sareng sami. Napi punika sane muaste kruna alit-alit. Nggih, coba Aristia napi nika kruna. Kruna inggih punika kumpulan suara utawi wirajana sane sampun maduwe antos. Nggih, semua nggih Arista. Nah, nika nggih kruna punika wantah kumpulan mahudang-hudang wanda nggih sane sampun maduwe artos. Kene alit-alit pacang makarya lengkara pasti sampun nganggen kruna. Ring pepelajaran memang pacang melajarin indik kruna ni puniki. Alit-alitnya padut kuning ring tujuan de preside nidikin kewentenan wangunan kruna. Nah sane kaping kalih alit-alitnya memang de preside ngepahang wangun kruna puniki manut soroh nyane. Alit-alitnya memang de preside makarya lengkara nanutin krunanipun. Nah, tadi mungkin Bapak pacang ngepah kelompok ring pelajaran puniki mari bos Bapak pacang izinin puniki video mau bentuk PowerPoint. Alit-alit mangda presiden muratiang video puniko. Selanjutnya nih mangda presiden keblik bagang utawi ke diskusiang pemuput alit-alit pacang wenang presentasi. Nah, niki durusang alit-alit muratiang ya. Ini alit-alit sarang kami nikeng indek video sane baru. Nah sane makin Pak Pacang Ecen alit-alite mangde presiden laksana yang publik bagan. Nah makin durusang alit-alite publik bagan ring model durus alit-alit. Ini alit-alit sarang kami sane makin minabang sampun alit-alit puput publik bagan. Nah, taris Pak Pacang Ecen alit-alit galah mangde presiden melaksana yang presentasi nggih durus alit-alit. Inggih kruna punika kepah dados 3 kruna tiron 4 kruna polah. Kruna lingga inggih punika kruna sane durung poleh wewehan minekadi pengantar pengiring minekadi seselan. Kruna lingga wenten 5 soroh luwiripun kruna lingga akecap awande, kruna lingga kalih kecap kalih wande, kruna lingga tigang kecap tigang wande, kruna lingga petang kecap. Oke, mungkin durusang kantor majang ring kelompok 2 dumun nggih. Om Swastiastu. Tiang Minengah Holland Industri Jagi mempresentasikan materi kelompok 2 kruna polah inggih punika kruna sane sampun polih pengatar anusuara. Pengatar anusuara inggih punika en, m, n niwah eng. Contoh nyane sampat dados nyampat, sinduk dados nyinduk, baca dados mace, tulis dados nulis,
inggih materi kruna dwi lingga jagi kebacaan antuk aristia suksema. Inggih suksema untuk galah sami kapaeja dan dalam titiang jagi nyelasang inggih punika materi kruna dwi lingga. Kruna dwi lingga inggih punika kruna lingga sane kaping kalihan. Kruna dwi lingga punika kapalih dados 5 soroh luwih nyani. Sane kaping pertama inggih punika kruna dwi sama lingga. Kruna dwi sama lingga inggih punika kruna lingga sane kaucap ping kalih. Contoh nyane gede-gede, mokoh-mokoh, alit-alit miwah sane liana. Inggih suksema. Nggih, suksema punika nggih majang ring suang-suang kelompok sampun nganganin presentasi saking kelompok siki ngantos kelompok kalih. Nah, selanjutnya galah atur majang ring alit-alit mina benten saneja kita kenang utawi pacang ngowahin miwah nantenin nih terus alit-alit sareng Titiang Pak Indayang telatarang wawahan sane ngwangun kruna tiron punika. Tiang Ketusari Dewi saking kelompok 1 jagi nyawis pitaken wawahan saning wangun kruna tiron punika luwire pangater selselan pengiring miwah gabungan wawahan. Inggih asa punika penjelasan titiang suksema. Kemudian digunakan dalam kelompok siki jagi digunakan satu kelompok alih dados ngilurus. Yang Pak Indayang pelantaran tegas kruna pola kruna dwi lingga lan contoh-contoh nyane. Suksema Pak. Pak tiang jagi nyawa pitaken sarang arista. Tegas kruna pola. Kruna pola inggih punika kruna sane sampun poleh pangater anu suara. Antuk tegas kruna dwi lingga kejawab antuk arisitia suksema. Tegas kruna dwi lingga inggih punika kruna lingga sane kaping kalih. Suksema. Wenten malih sane jagi metaken sarang kelompok suang-suang. Nenten Pak. Nggih yening nenten mungkin Pak nyobiang akedik ngenenin materi sane sampun alit-alit latarang iwau ya. Kruna lingga nggih alit. Nah, kruna lingga punika wantah kata dasar. Ini artosnya nih, artinya nih wadah kruna sane durung boleh pawah. Nah, kruna lingga punika wenten sane kruna lingga akcap. Nah, minat wenten jadi metaken alit-alit sane. Titiang jadi mentaken Pak. Oke, ya. Berarti yening kruna dwi sama lingga punika misalkan kaucap apisan manten meduwe arti berarti Pak nih. Oke, yening kruna dwi sama lingga punika yening wenten sane malih metaken alit-alit sedurung kepuputang pepelajaran niki. Nah, ring assessment ring evaluasi Pak ataupun nagingin soal rite terutama alit-alit punika ngeranjing masih dibuat ring model dekat ataupun mendaging soal isisnya mangga presiden melaksanakan yang kejutan. Kesimpulan pepelajaran sani mangkin inggih punika iraga mangga presiden uning tegas wangun kruna punika lan iraga mangga presiden menganalisis wangun kruna pasebali punika. Suksema. Pak pajang rapang wenten refleksi sane patut alit-alit tindak gini. Naring refleksi punika sampun wenten petaken ngenenin indik sampun nanti indik pembelajaran ring rahina makin sampun nanti indik pembelajaran daring ring rahina sane makin nih. Makin ngiring sinep pembelajaran demikian untuk melaksanakan doa ini sedang nas majang ring artia mangga presiden mengutang pembelajaran demikian doa raris sehingga bantu para tadi terus tersia. Sedurung iraga petang pembelajaran sani inani makin ngiring dongeng kalau nanti doa dursa. Inggih puput. Parama Santi. Om Santi.